Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan bahasa Israelun. Tad melempah viral ke video lun memacam bago daripada saudara-saudara kita yang memandung bahawa macam na fitnah bahawa lun dipegah kalun pertamong ajaran-ajaran sesat, macam na dipegah lun kafi, syiah, wahabi, macam na beritanya. Jadi ni bak videonya ulun tersampo ke saudara Bandung. Video yang kali ulun pegawai Mandum yang na jawapan daripada tengku Google dum di sini untuk jak minta viral sit. Jadi nyokuhnya ulun tersampo bak gure-gure sinan Mandum be na haba-haba fitnah ada majid. Pegah bulagena dan berkebut bulagebut. Be pegah lagi na wate pebut ka lagi ada gate nyan kah nagot. Yang be na hujah-hujah ada majid. Ketemu hujah pekerangan gure, dapat tepat ngun gure. Yang saya bak gure mentong tim di jawaban, betulnya siap. Konhan siap. Yang modern urung don ya baba hujah bak lun kesimpulan hana. Antu lihat manyong bak lun nak lun. Kalun pekafi bangsa, kalun bajaran lain. Alah cedera mudah. Yang hana na ube na pegah. Nyon hana sapu hana na pegah lun urung pip sabe na pegah lun penghedar. Yang setuju lun kerja di sini bak kafi, bak kontraksi lun kerja. Bak pi urung don hana na percaya. Namun lun bak bangunan lun kerja di sini. Be na tuduhan-tuduhan yang kongkon dari urung don ke lun. Lun hana so bayu di sini. Menyuna lun kerja baru dibayu. Hana lun kerja hana dibayu di kafe lun. Hana diutuskan yang kongkon untuk lun jak ba ajaran-ajaran yang kongkon ajaran sesat. Hana insyaallah tenyu mentong agama Islam. Be niat pegah yang kongkon na sedram tuah. Cukup berat desyan yang hana kalon. Be sagai. Yang hana du bukti nyata. Be niat pindah yang kongkon. Nyukuh ono sagai lun bersampo ba urung don sedram tuah. Terima kasih beri datat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.